RedBlue JD. RedBlue JD. Mu kiganiro ibirari by'ubutegetsi cyo kuri uyu munsi reka tugaruke kuri imwe mu myitwarire itaragarutsweho cyane ya bamwe mu bakuru b'ibihugu isi yamenye nk'abanyagitugu bakomeye. Kuba bari abanyagitugu byaba ari byo cyangwa atari byo ntabwo ariyo ngingo tugarukaho muri iki kiganiro, nubwo bamwe babafata uko abandi bakabafata ukundi. Gusa ubutegetsi bw'igitugu mu gisobanuro cy'ijambo n'ubuteye bute. Un régime où l'opinion publique ne peut s'exprimer qu'en privé. Nicyo gisobanuro cy'umwanditsi wabaye n'umunyamakuru wubashywe cyane n'abanyamerika Walter Winchell avuga ko ubutegetsi bw'igitugu ari ubuhurira ku cyita rusange kimwe, aho mu gihugu nta utinyuka kugira icyo avuga ku mugaragaro. Ibisobanuro ni byinshi cyane ariko biganisha hamwe ngo abafite ingingo zo kuganiraho babivuga mu bwihisho bajujura hagati yabo. Aha umunyagitugu akaba umutegetsi runaka ufite ubwoko bw'ubutegetsi bwose mu biganza bwe, akabukoresha ntawe umugenzura kandi mu buryo ashaka. Impamvu itera ku guceceka no gutinya kuvuga cyangwa kubibuzwa ikomoka hanini ku bwoba rusange mu gihugu ku baturage, ubwoba bw'iby'ubutegetsi bwabo buba bushobora kubakorera bitari byiza. Icyo mu buryo rusange kikitwa igitugu. Gusa ni ku kihe kigero, ninde ubigena cyangwa uzi kubigenzura ngo runaka uriya n'umunyagitugu uriya wundi siwe n'ibindi nk'ibyo. Hirya no hino mu isi hari abategetsi benshi bafashwe nk'abanyagitugu mu bihugu bitandukanye, uko imyaka ishira ahubwo bakaza guhindurwa intwari. Uretse ibi hari abayobozi bafatwa mu buryo butandukanye, ugasanga mu mahanga hamwe abafatwa nk'umunyagitugu koko ahandi bitari uko. Ntabwo ubutegetsi bwabo ari bwo tugarukaho n'ibitegekere yabo, twe turaguma gusa kuri bimwe mu byo bakoraga mu buzima busanzwe, ingeso n'imyitwarire, ibyo bangaga kurusha ibindi cyangwa bakundaga. Kurikira iki kiganiro ibirari by'ubutegetsi, utanga igitekerezo kuri 07 22 22 22 no kuri page ibirari by'ubutegetsi kuri Facebook. Iyi ni Isango Star 91.5 FM, inyenyeri murikira rubanda. Uratwumva no kuri internet kuri wa_isangostar_rawa. Ngeri Alphonse Muhire Munana. Ikaze mwese muri iki kiganiro, ndifashisha icyegeranyo cy'umunyamakuru Alain Charlot, dictateur en boulot de dingue. وزير الامن العام يقول لي عودة خاف تروح على المدينة الفلانية، أنا عاند إلا أروح على المدينة الفلانية. يقولون الأعداء هناك موجودين وناصبين خطة يضربوك، أنا أروح. فصعب تضربون. فخاف شغلة تصير واحدة من ذني وتجون على بالكم شلون وما أدري شنو. Nk'ubujya kwigendera Saddam Hussein wategetse Iraq, nakubwira ko uyu yari nka top model cyangwa mannequin, babandi baba baragize umwuga ibyo kwamamaza imideli y'imyambaro n'ibirato. Kwambara neza ukaberwa byari bifite icyo bivuze kuri Saddam Hussein wa Iraq. L'obésité n'est pas une bonne chose, surtout en uniforme militaire. Umubyibuho ukabije ni ikintu kibi, ariko bigahomera ku mirari noneho mu myenda ya gisirikare. Umusirikare wabyibushye bikabije nta kigenda. Saddam Hussein. Mu maso ye nta ubyibushye bikabije uberwa, ndetse n'akazi kaba kamunaniye. Saddam Hussein haba mu gisirikare no mu zindi nzego z'imirimo yasezereye abatari bake nyuma yo kubona ko babyibushye. Gukorana na Saddam Hussein byagusabaga kudahirahira ubyibuha uko byishakiye. Abategetsi benshi barimo abo tugiye kugarukaho, uretse ishusho y'ubutegetsi bwabo bazwiho, hari byinshi byabaranze n'ubu buri wese hababona igihe hari ubavuze. Bamwe mu makositimu adasanzwe, abandi midali n'ibirango biremereye bazwiho, kimwe n'inkoni zikoze ukwazo, ermine coat cyangwa manteau d'hermine ziteye nk'ibishura byo kwitera bikoze mu mpunamo ya by'inyamaswa, uburyo bwihariye bwo kwiyogoshesha ubwanwa cyangwa umusatsi. Buri umwe mu bategetsi batandukanye yihimbiye umudeli yihariye n'ishusho bwite imugira mugari, umuntu utandukanye n'abandi. Muri iki kiganiro turazunguruka hirya no hino mu isi, turebe imwe mu myitwarire yihariye yaje kumenyekana kuri bamwe mu bategetsi bamamaye cyane mu isi n'ubuzima babagaho mu ngo iwabo. Nk'ubu byagoye bamwe kumva uburyo Madame Imelda Romualdez Marcos yakundaga inkweto bihebuje kugeza ubwo yari afite iwe mu nzu imigura 1500 y'inkweto zihenze, zose zo gusohokana hatarimo n'imwe yo kwambara mu bihe bisanzwe. Uyu ni umugore wa Ferdinand Adrian Marcos wategetse Philippines imyaka 20 kugeza mu kwa kabiri mu 1986. Azwi kuri politike yaduye mu birwa bya Philippines, akayita Bagong Lipunan umuryango mushya.
agafatira imitungo yose y'abakire n'abanyamahanga igashyirwa mu maboko y'abakene, akarahira ko nta mukene ashaka muri Philippines, ariko nyuma byose bikaza kurangira bigaragaye ko yabikoze mu nyungu zabo mu muryango we na bene wabo. Igikuba kikaza gucika ubwo abo bari bafitanye amasano nabo mu muryango we ba hafi ari bo bari bayoboye inzego z'ubutegetsi hafi ya bwose, rubanda bakigumura, agahungira muri Hawaii agatakaza n'ubutegetsi. Atyo umugore we Imelda yaratunze inkweto imiguru 1,500 byatunguye benshi. I said we are one nation, one people, and our destiny is one, our problem is one, and there is no need to the details. Destiny, I've been looking for something to guide me. Destiny, even though I tried, I can't deny you. If I let you go, I'd betray myself. Mu gihe ureba amafoto atandukanye ntabwo amaso yareka kwita ku makanzu azwi cyane nk'amabubu Colonel Muammar Gaddafi yambaraga akoze mu bitambaro by'igiciro cyihariye, uburyo yaziserukanaga akazikandagiza bigaragara amakositime na za cravate z'abandi ba president. Gaddafi muri bagenzi be yari umwihariko. Hari foto imwe izwi cyane igaragara Muammar Gaddafi afashe ku rutugu abandi bakuru b'ibihugu babiri nyuma y'inama baganira bisanzwe. Mu ikanzu ye n'ibiganza bitatse impeta za zahabu bigaragara neza nkaho yashakaga kugaragaza ubuhangange bwe kuri bo. Kuva kuri aba bose ukagera kuri costume ziri ku murongo zimukwiriye neza neza za Saddam Hussein. Istanbul muri Turkiya. N'ubu nzi umutwe neza neza ibipimo by'umubyimbo wa Saddam Hussein: ipantaro 56, ikoti 54, amaboko 70, uburebure bwose 1.86 m, uburebure bw'ipantaro 1.14 m, inkweto 54, ishati XL. Hashize imyaka isaga 17 ibipimo byose mbizi mu mutwe. Oni Recep Sezur wari umudozi wa Saddam Hussein ni umunyaturukiya. Ku myaka 14 yateraga siraje inkweto z'abahisi n'abagenzi bakamwishyura ku mihanda ya Istanbul. Yaje gutera imbere hajya mu by'amaduka doda amakositime, atangira business ye muri Iraq. Rimwe yaje kwakira abakiriya badasanzwe baje mu modoka za leta bamugurira costume enye barigendera. Abakozi babwiye Recep Sezur ko muri aba harimo umwe mu bahungu ba Saddam Hussein, nawe abategeka ko nagaruka bagomba kumuhamagara akihurira nawe akamutuma kuri se nawe ngo ajya mwambika. Bigeze mu 1993 ubuzima bwose bwa bwana Sezur bwari bugiye guhinduka. Yatumijwe mu ngoro ya Saddam Hussein ngo ajye kumufata ibipimo, ubundi nawe ajya mudodera amakostume. En 1992, j'ai ouvert un magasin dans le quartier de Mansour à Bagdad. Au mois de mai 1993, 4 personnes sont entrées dans la boutique. Ils s'étaient déplacés avec un véhicule officiel. Je me suis rendu au palais de Saddam. Nagiye kwa Saddam ndategereza bikomeye. Narenze imiryango 14 yose bigeza saa 10. Nyuma yo kwinjizwa mu muryango wa 15 nibwo byarangiye mbonye Saddam wari wicaye. Aranyakira ambwira ko arishimye igitekerezo cyanjye cyo kumukorera costume ze bwite hagendewe ku bipimo by'ingano ye. Ku bijyanye n'amahitamo bwite, Saddam ntabwo yakundaga na gato ibara rya maro, kimwe n'inkweto zifite udushumi two kuzifungisha. Yakundaga inkweto zitagira lase, yakundaga cravate z'umutuku, umukara n'umweru mu ibara rimwe gusa. Iz'amabara atandukanye cyangwa uturongo ntiyazikozwaga. Mu myaka igera kuri 17 nakoreye Saddam Hussein costume 200, abo mu muryango we n'abadepite be n'abakoreye izibarirwa muri 500 na 550. Nagize amahirwe akomeye yo kwambika Saddam, kandi byagorana kubona umugabo ufite igihagararo cyiza nka Saddam. Yari afite umubiri nk'umunyamideli. Il avait une très belle stature de mannequin. Aya ni amahirwe akomeye Recep Sezur yigiriye. Uba amakostume ye afite izina rizwi ryubashywe n'umwe mu badozi n'abanyamideli bahambaye ku isi. Izina rye n'uruganda rwe, ubwamamare na business ikomeye abikesha kuba yarambitse Saddam Hussein. Saddam Hussein twirengagije ibindi, uyu mutop model nkuko wamudoderaga kanamwambika mwita, yahizwe bukware n'abanyamerika tariki ya 14 mu kwa 12 mu 2003 baramucakira. Guhera mu kwa 7 mu 2004 urubanza rwe ruratangizwa ku birego hanini bishingiye ku bwicanyi ndengakamere ngo yakoreye abakurde. Mu gihe cy'urubanza rwe rwose ku mubiri we imbere ya kamera z'isi yose, Saddam Hussein yabaga yambaye buri gihe costume za Recep Sezur. Izina Sezur ryari mu maso y'isi yose. Recep Sezur ati: Saddam a dit aux Américains: j'ai un couturier qui est en Turquie. Saddam yabwiye abanyamerika ati: mfite umudozi wanjye bwite muri Turkiya, ndamushaka.
ubwo najyaga kongera gufata ibipimo byo kumukorera costume zindi disi nasanze iratakaje kabiri mu nda ndetse no mu maguru kimwe no mu ntugu. Nasanze yicaye mu ntebe acecetse, akimbona yarahagurutse, yampaye akaboko aragakomeza cyane, yari afite agahinda kenshi andeba mu maso. Avec beaucoup de tristesse, et il m'a regardé dans les yeux. Saddam Hussein wakundaga kurimba cyane, costume ye ya nyuma n'ubundi ni césure iyo uturongo tumanutse ariko mu ibara ry'umukara wijimye. Uko Saddam yaburanaga azamura kenshi amaboko arahira mu izina rya Allah mu ruhame, yazamuraga intoki kenshi mu kirere. Uko arambura amaboko ni nako mu ishusho ngari ibirahure bya televiziyo ku bakurikiranaga uru rubanza byuzuraga ijambo césure ku kaboko ka costume ya Saddam mu rubanza. Mu gihe cy'urubanza rwa Saddam Hussein, ako kanya costume za césure Saddam yambaraga zabonye ubwamamare ntagereranywa, zigurwa ku kigero kitigeze kibaho. Uhereye umutungo wanjye wikubye kenshi, amafaranga nakoreraga yiyongereye inshuro 500% muri Iraq, muri Irani, Maroc, Tunisia n'ahandi mfite amaduka hose. Nk'ubu muri Iraq, boutique mfite ya metero kari 2500 yari ifite metero kari 200 gusa. Ubu Recep Césure afite amaduka akora bene izi costume arenga 18 mu bihugu bitandukanye mu mijyi nka Moscow, Bruxelles, muri Tanzania ndetse n'ahandi. Saddam Hussein yahinduye ubuzima bwose bw'uyu munyamideli wahoze akorera amafaranga adasaga igihumbi kimwe cy'amanyarwanda ku munsi, yahanaguraga inkweto z'abahisi n'abagenzi. Ubu numwe mu banyamideli bahambaye mu isi mu bijyanye no gukora costume z'abanyacyubahiro. Saddam Hussein bamwe bamuhimbaga top model, yakundaga imyenda igaragara neza kandi ntiyakundaga na gato ko abantu ba hafi ye babyibuha ngo bazane ibitama n'amada. Yewe no kugeza ku ndunduro y'ubuzima yagumanye iyi myitwarire. Nk'ubu ndakubwira ko habura amasaha make gusa ngo amanikwe mu mugozi, hari ku itariki ya 30 z'ukwa 11 mu 2026 urukundo rw'imyenda Saddam yagiraga yongeye kurugaragaza, asaba ko bamuzanira umudozi we Recep Césure. Iminsi n'imbere y'uko ashyirwa mu mugozi, yansabye kumukorera neza manto yirabura, bene ya makoti agira mu mavi, hamwe n'agatambaro kirabura. Umugozi ntashaka kugira ahurira n'umubiri we, niyo myenda ye ya nyuma. Si ibijyanye n'imyenda n'imideli gusa, benshi mu bakuru b'ibihugu bagiye bavugwa kenshi nk'abanyagitugu mu buzima bwihariye, bagiye banagaragazwa mu myitwarire idasanzwe. Ku bijyanye n'ibiribwa n'ibinyobwa nacyo ni ikindi. Nariye inyama z'umuntu ziba zirimo umunyu mwinshi cyane kurusha izingwe. Umunya-Uganda Idi Amin Dada mu rugo rw'umuzayirwa wa Marshal Mobutu byari ibirori n'iminsi mikuru bidashira kugira ngo arye koko bimunyure. Ingingo y'imari ku mayoga n'ibiryo bya Mobutu yarakayabo. Kenshi hari n'ibyo bamwe mu bakuru b'ibihugu baba baragiye bahisha mu myitwarire yabo, ariko uko iminsi ishira bikagenda nabyo bimenyekana. Nka Adolf Hitler mu Budage yavuze ko atarya inyama na rimwe, atanywa itabi, hadashobora no gukinisha kunywa ibisembuye, ariko ntibyatinze kuko hari amashusho yaje kumugaragaza arya za saucisse bavaroise ziba zikoze mu nyama z'ingurube. Quand la petite va, tout va. Iyo ubasha kurya burya byose biba bigenda neza. Nimvugo umunyagitugu Jong-il muri Korea ya ruguru yakundaga gusubiramo cyane. Yari mugufe cyane, yagaragaraga nk'umugabo usuzuguritse ugendeye ku gihagararo, ariko n'umwe mu bategetsi batinyitse bikomeye. Yapfuye mu kwa 12 mu 2011. Inyama n'amafi, amatoni menshi cyane y'ibyo kurya bya Kim Jong-il byavaga mu Buyapani. Iri ni isoko ry'amafi rya Tsukiji, nicyo gikoni cya Tokyo ubundi. Nahazaga nibura inshuro 2 ku mwaka nshakira ibiryo General Kim Jong-il. Umuyapani Kenji Fujimoto watekeraga Kim Jong-il, uyu nguyu wategetse Korea ya ruguru imyaka myinshi, akayihindura gereza, nta kwinjira nta gusohoka, ariko ikaba paradizo ku bategetsi b'iki gihugu, ukuzimu ku bindi bihugu by'amahanga. Muri frigo ya Kim Jong-il twashyiragamo ibiribwa bihenze biva mu bice bitandukanye by'isi. Icyambabaje nuko ntamugaburiye ibihumyo by'agasozi ngo muhitane. Ntabwo watekeraga Kim Jong-il yari akimukunda na gato, yavuye Pyongyang ahigishwa uruhindo ngo yari intasi y'amahanga. Ursin, pizza, hamburger, imbuto z'inyamahanga, amasushi, caviar, inzoga z'amafuru n'imivinyo byose biva mu mahanga. Ameza ya Kim Jong-il yabagatatse habereye ijisho nk'igihangano cy'ubugeni. Yari afite ikipe y'abatetsi n'abategura ameza ye bose hamwe 40. Kim Jong-il
icyitwa ibiryo n'ibinyobwa ni ikintu yubahaga. Uyu wahoze ari perezida wa Korea ya Ruguru, hafi buri munsi mbere yo guteka umukuru w'igikoni yamuzaniraga impeke z'umuceri ku gipapuro, Kim ubwe akawutoranya ngo arebe ko nta mpeke z'umuceri zirimo zavunaguritse cyangwa se zidatonoye. Armagnac, cognac, vodka, whisky, calvados n'andi moko y'ama eau de vie n'amoko y'inzoga zoroshye ziherekeza amafunguro y'abaherwe, ndetse n'umubare muto cyane w'abatuye isi bazi n'ibara ryazo. Izi rero ngo ku meza ya Kim Jong Il zaragasanzwe, wagira ngo yarazikoreraga, nyamara yazitangagaho hafi miliyoni y'amadolari y'abanyamerika ku mwaka umwe. Yangwaga cognac NC, icupa rimwe gusa rigura ibihumbi 5 by'amadolari y'abanyamerika, ni miliyoni hafi 3 n'igice mu banyarwanda. Icupa rimwe ryonyine, umve kandi ko zidasembuye cyane, sizo gusindisha nizo guherekeza ibiryo. Umva rero uburyo Kim Jong Il yanywagamo inzoga n'uburyo bwihariye. Il importait sans arrêt cette bouteille. Lorsque Kim Jong-il organisait une... aya mayoga yinjizaga mu gihugu uko bwije uko bukeye. Iyo yakoreshaga ibirori, buri gihe yazaga ku meza afite umushandiko w'amadolari 5,000. Ubundi twamaraga kubyina tukajya mu mukino wadushimishaga. Abajenerali bazengurukaga ameza aho ngaho, ubundi Kim Jong-il akabahereza ibirahuri agasukamo cognac. Buri umwe ako kanya yagombaga guhita n'ingongo imbwa adakwiye ku munwa, agahita guhereza inoti y'amadolari 100. Ahandi bafata ururahure runini cyane bagasukamo agatonyanga gake, bakabanza kwihumuriza bagasa n'abayirigata. Twe twahitaga turoha mu muhogo. Byari ubusazi. Saparmurat Niyazov yategetse Turkmenistan guhera mu 1990 kugeza mu 2006, ashyirwa no ku rutonde rw'abanyagitugu bakomeye babayeho mu isi. Muri imyaka 16, umwe mu bantu batatu muri Turkmenistan yarafunzwe, yubatse amagereza, arabafunga bikomeye, abandi baratotezwa. Nta jwi na rimwe rivuga ibitandukanye n'ibyo avuga ryagombaga kumvikana mu gihugu cye. 1/2 cy'abaturage bose nta kazi bagiraga. Icyo gihe ikirira cyo cyari kimwe mu bihugu bifunze ku banyamahanga, ariko Nicolas Rishiti ni gafotozi kabuhariwe ku rwego rw'isi yabashije kwinjira muri icyo gihe muri Turkmenistan. Muri iyo myaka yose amafoto ya Niyazov yabaga buri hose, ku masahani, ibikombe, inzu hafi ya zose. Nta metero 10 washoboraga gutera muri iki gihugu utabonye ifoto ye. Bamuhimbye rockstar cyangwa superstar kubera ubwinshi bw'amafoto ye. Yakundaga kwifotoza bitangaje, ku buryo nawe ngo rimwe yajyaga acishamo agaparika imodoka ye ku muhanda, akavamo mu mujyi rwagati akireba agaseka, akabikunda cyane. Niyazov superstar, c'est photocopié à l'extrême. Abanyamahanga nka Risheti ibi ntibabyumvaga. Mu byumba bya hoteli zose harimo ifoto ya Niyazov, kugera mu nzu z'ubwiherero ijisho rya Niyazov ryarebaga buri munyaturkmenistan, haba mu ruhame kimwe n'imbere mu bikari by'ubuzima bwe bwite. On arrive au Turkménistan, la première chose... Ukigera muri Turkmenistan cyambere ubona ni Niyazov. Kubera iki? Kuko Niyazov yari hose, yari afite amafoto ahantu hose ku kigero ntigeze mbona kuva nabaho. Haba hanze, imbere mu nyubako, ku mafaranga, mu masaha yose hakorerwaga. Igitangaje noneho akaba ari no ku macupa y'inzoga hafi ya zose, ku mapaki y'icyayi, itabi, kugeza no ku ducupa tw'umunyura. Sur toutes les boîtes de sel. Ibi gusa ntibihagije, hari n'igitabo cya Niyazov, igitabo yanditse akita Ruhnama. Buri muturage yagombaga kukimenya akagicengeza mu mutwe we uko byambera kose. Yari nka Bibiliya ya perezida. Kumenya ibicyanditsemo byagombaga kuranga umunyaturkmenistan nyawe ukunda igihugu. Igitabo Ruhnama ni evanjili ya perezida Niyazov. Cyari cyanditsemo iki? Ni igitabo buri wese ashobora kubona kopi yacyo kuri internet. Icyo mfite aha ngaha Niyazov yanditse gitangira kigira kiti: The first section, Turkmen, in the name of Allah, the most exalted, my beloved people, my dear nation, this book written with the help of inspiration sent to my heart by the God who created this wonderful universe and who is able to do whatever he wills is Turkmen Ruhnama. Ugenekereje ati igice cya mbere, abanyaturkmenistan mu izina rya Allah isomba byose, rubanda nkunda, gihugu nkunda,
iki gitabo nanditse mpishuriwe n'Uwiteka waremye irisanzure ryiza kandi ushobora gukora icyo ashaka, cyitwa Ruhanama. Cyarimo ibisobanuro ku buzima hafi ya bwose, guhera ku mateka y'igihugu nk'uko yanditswe na perezida. Yarazi byose, asobanurira umuturage muri iki gitabo cye ibijyanye n'ingingo zitabarika kugeza ku mategeko n'ibisobanuro by'uko ugomba kubikora ngo utsinde ikizamini cy'uruhushya rwo gutwara imodoka. Mu buryo bw'imyandikire cyari igitabo kibi cyandikanywe ubuhanga buke, kuko nta murongo cyari gifite, nta murongo cyari kivangavanze, byari nko gukubira ibyo utekereza kuri buri kimwe mu nyandiko imwe. Ariko buri mugoroba imirongo yacyo yagombaga gusomwa kuri televiziyo ya leta, ku buryo buri wese yakira inyigisho za perezida Niyazov. Мой любимый туркменский народ, ты смысл моей жизни, источник моих сил. Iby'abaperezida ba Turkmenistan mu myitwarire idasanzwe ntibyarangiranye n'urupfu rwa Saparmurat Niyazov mu 2006. Gurbanguly Berdimuhamedov wamusimbuye nawe uyu yazanye bye byafashe imyaka 3 gusa, ubundi nawe Abu Mustar. Mukarasisi Berdimuhamedov mu ruhame mu myenda n'inkota nk'iby'abami ba kera, ku mugongo w'ifarashi n'inuma ku rutugu. Muri stade rubanda bamusohozaga nk'indwanyi ivuye ku rugamba cyangwa se malayika wategerejwe ubabonekeye. Ibyagiye bivugwa ku myitwarire n'amagambo y'abakuru b'ibihugu bafashwe nk'abanyagitugu bakomeye ni byinshi, ntitwabigarukaho byose muri iki kiganiro, ariko hari n'abatunguranye cyane mu bijyanye n'amatora. Nk'ubu Nursultan Nazarbayev muri Kazakhstan kuri manda ye ya kane mu 2011 yegukaniye amajwi 95.5% mu buryo ahubwo bivugwa ko yari yatsinzwe atarengeje 20% yonyine. Nursultan Nazarbayev yatunguye abarenze umwe ubwo yakusanirizaga hamwe abahanga mu bushakashatsi mu gihugu cye ngo bamushakashakire bakora ikintu cyose gishobora gutuma adapfa. Ku myaka 72 icyo gihe ngo yumvaga nibura agomba gukomeza kubaho kugera mu 2020. N'uwo mu 1940 aracyariho, ubafite imyaka 85 ni nawe igitegeka iki gihugu cya Kazakhstan. Ariko uyu muti cyangwa ikinyobwa gituma akomeza kubaho byo nta byarabona, azanapfa uko byamera kose. Iyi myitwarire ya perezida Nursultan Nazarbayev yo gutekereza byonyine gusaba abashakashatsi ngo bamufashe kunesha urupfu yaratunguranye. Dusubiye gato muri Turkmenistan, Berdimuhamedov mu 2012 yongeye gutorwa ku majwi 97.14%, ariko abo yarahatanye nabo bose n'abantu ba hafi cyane, inshuti ze 7 ziteguye kumufasha mu ikinamico y'amatora. Ku mwanya wa mbere amatora asekeje nako ameze nk'ikinamico yabaye muri Afrika. Ismail Omar Guelleh mu 2005 yongeye kwiyongeza manda ku majwi 100%, yongoreye bamwe mu gutwi ati icy'ingenzi si amajwi ahubwo ni uburyo abarwa. Gusa ntabwo ari imvugo ye, si we wari ubivuze bwa mbere, n'ijambo rizwi cyane kuri Joseph Stalin. Icy'ingenzi n'uburyo amajwi abarwa, si ugutora. Urutonde ni rurerure, abantu nka Colonel Muammar Gaddafi, abandi bategetsi mu bihugu by'Abarabu mu bice by'amajyaruguru ya Afrika, aho ubutegetsi butari buke buherutse guhuhwa n'umuyaga w'imyivumbagatanyo ya rubanda mu minsi yashize. Aha muri iki gice benshi mu bakuru b'ibihugu baranzwe n'ubutunzi buhambaye, kugeza ku bikoresho biri mu bwogero bwa zahabu, imbunda zikoze mu mabuye y'agaciro ndetse n'ibindi, tutirengagije diamant za Bokassa muri Central Africa n'ikamba ry'ubwami bw'abami yiteretse ku mutwe. Aha niho nsoreje ikiganiro ibirari by'ubutegetsi kuri uyu munsi, ariko reka mbanze nababwire ko mu mafi yaratari make yaranze abandi bafashwe nk'abanyagitugu muri rusange, banahuriye kumbwirwa ruhame zirimo ibikorwa bidashoboka cyangwa utunyuma duto turimo amayeri make nk'aho bacira abana bato imigani, hagamijwe ahanini kugaragaza ububasha butandukanye n'ubwo umuntu yagira mu buryo busanzwe. Nko muri Kalmuki ni agace gafatwa nk'igihugu kigenga kakagira perezida wako ariko kabarizwa ku Burusiya. Kirsan Ilyumzhinov, perezida wa Kalmuki, ntiyatinye kuvugira imbere ya kamera za Al Jazeera ko azi neza ibijyanye n'ibiremwa biva ku yindi mibumbe, ngo aratega akigira mu isanzure, ubundi mu minota mike akigarukira mu buriri. Umva. Ubundi navanye wanje mu mujyi wa Moscow, nguruka n'icyogajura ko kanya turatumbagira turagenda
turagenda tugera ku nyenyeri ariko mpita mbasaba kungarura kuko bwari guca nerekeza muri Elster muri Kalmuki nkajya muri Ukraine ubundi abapilote bati oya rwose Kirisani itonde igihe kiriho. Ibi Perezida Kirisani uri mu Genove yavugaga ko ari ukwirarira kudashoboka mu buryo bw'ubumenyi. Icyo gajoro ntago ngo byari gushoboka ko kiza kumufatiwe mu rugo, yarabeshyaga imbere y'isi yose ntabashoboraga kubyemera. Niba ukeneye urukundo rw'imbaga y'abantu ukwiye kubabwira utuntu tw'ubugoryi twinshi nitwo bumva byoroshye. Adolf Hitler.